Hvala. Pa evo, ako sam dobro slušala kolegu Raka, rekao je da je Ministarstvo prometa naglasilo da je došlo do pogreške u raspisivanju natječaja, a isto tako da se u cijelom postupku nije odstupilo od prakse. Ako sam ja to dobro shvatila, onda sve to skupa nekako zdravorazumski dovodi u pitanje sve koncesije koje su donijete do sada. Znači, došlo je do pogreške, ali mi nismo odstupili od prakse. Također podržavam prijedloge kolege Beakovića da se predstavnici lokalne samouprave svakako uključe u procese donošenja koncesija na pomorskom dobru koje se tiču njihovog područja. I isto tako vezano uz ovu situaciju, više od 50% dana, kišnih dana smo imali ovo ljeto i praktički ljudi koji imaju koncesije nisu mogli praktički raditi sve te dane. Imali smo situaciju elementarne nepogode u Gorskom kotaru gdje su ljudi isto tako ostali, oštećeni su im voćnjaci i tako dalje. Znači trpe nekakve ekonomske gubitke. Ista stvar će se desiti znači sa koncesionarima na pomorskom dobru. Pa evo, ako je ikako moguće da se nađe neki način da se smanji koncesijska naknada ili na neki drugi način da se pokuša pomoći tim ljudima koji će trpiti ekonomske štete ove godine. Hvala.